Ki arspa arpongut ki samla pule jong ka Mausanram constituency. Hadin bakiladeb banyok ke yoso jong ka job. Ha ka jing yakun jong ki yaki eksamin baper mta usnem arjar arpuar. Ha ka kasan trik mta ubanai. Kilayo yaka jing itu bagarpang. Hadin bakila syapan kuburom. Ha UMLA kathain uba Himalaya Syang Pliang. Ya kate ka jingpan kuburom lapenlong da ka Mausanram constituency welfare organization Shillong. Kabadai ka kanhun bapej ka bahaka miat jong ki bru ki basyong basa hanong ba Shillong. Kibadai na po ka Mausanram constituency. Ya kan ka jingpan kuburom lapenlong hapu hol jong ka sengkasi dongneng. Ha ka jing sakilang dagi kimikikpa jong ki kun samla. Kibayo pediang ya ka kusnam. Barkum juru kirang ba shnong. Naki shnong baper. Kibalong kinong syakot ngubha. Lapan pu penping bha ya kan ka jingpan kuburom. Kadai na ka jingdon jong ki kun samla jong ka dong ka thain. Kibadon ya ka sap ka phong ka karwai ka siaw. Bat ka put ka tem. Balapan syong shiru daga jingwan banyadon benta. Ukaitor barwai ka jingrwai shenam. Usamlawan job soklet. Barkum juru na kiteng shop. Bat ki puron ke plim khasi. Habakran kum ukongsan UMLA kathain uba Himalaya Syang Pliang. Ulapan pau bakane kalong tang kum umau jam banengkong. Ha ka jingya lenti ha ka jing pule. Namar banang ne syakmat kidan non bun ki mau kendon. Bakum ki samla pule ki habanya ilengba. Himtem ha ka jing jar jongki. Pinumi asno ya ka jing khnyum jongki. Namar balai ki trei shitong. Ban penpoy pi hak ni ka kerdan ka piyo padasi lese pinumyo hak jigim jumpi dakan mau ya ublay rukum jumpi bade ublay ubayaran pi ka jingmet jumpi ya ublay kayalam pi bapinlong ko bapilong ta but Ublay uyarap ikitu luak bersama ya beladi. Kuhun samla, your life begins now. Nomor belai, anda kira jam na away milepost, ulang apsa away milepost na ikan. Your life is a journey which you have to cover from one milepost to the next milepost. Anda bila ada ke matric, pipen up saya ke class 12, katakanlah ada another milepost. Dari class 12 pipen up saya ke graduation, ban pas BA, kata ada sakwe ke milepost. Hadian kata kawan sak masters ban pas MA, another big milepost. Dikata-kata kani kan lenti ya jumpi. Kadai bahkan long kalenti ke bakut. Kadai long kalenti ke batip riu display. Bat kadai long kalenti ke ba pidon ke jing temu ke jing jumpi. Nakwa epi bapin ya kalenti ke ba pinkan mau ya ke thong jumpi. Amne ban shulom ba anda kini kli ki kon sama jumi pitmu balle ayu ha jing jumpi ba pit pule ka nek jing pule bon se ki kon sama shiong nanti in sappe. It should not be like that. You should have an ambition in life. Bahawa ki kmi ki pa jumpi ki pale school yapi bon se ki kmi ki pa jumi ki long Kibom dan jingnan jingstan. Dalam pila pas BA, pila long iwe hakata kaying ba ibriu ibasta nakata kalong yen jumpi. Jadi mapi banyalam ya ka family jumpi kalengkor kad syong ka terpen jumpi kawa pin yalam si yaladien ban ya kaying kesem jumpi. They nomor kata, kita belum focused in life, kita belum ada ambition in life, they mensyukur no, ha kata mensyuong, nanti keingat le apa cingim cuma. Naso sarong sisa. Abang ong ibang section ong soha ai ke advertisement, bang akwa ban beteng biang ya kan ka award.
kabangala sedang naduar hajar khatnyo halu kani ke klimat man usnem like no arsnem arhajar arpo war arhajar arpoe namata covid ngim shimyo ban belong ikani ka function nala kersan nadong hadong ya kani ka kam mention bagi kon samla jungi mentah kile ba ngating tam ye kowe ngating ba ngindai bangin pensulur iki kon jungi bakin drop out kadon ka tendency kadon ka jing yale hapdeng ki kon samla jungi ki bomla ban lebha ak school ki bomla ban lebha ak exam kinda fail sisin arsin kido mesin kyong ngim yale exam show namar syarih hibain ni perlo ngating ya kata namar kata ka kentu ya piwe lagi de di perlo sampi soha kersan miki ba kiru kinya pas berkat bakhi hapo ka kelas. I'm very afraid of dropouts. Nothing yaki dropouts namar balai chisim baladon dropout hakaying kasem lathikna bakandon gajing huri-hura hakaying kasem namar balai kitu kikon giba dropout kimya tikna shu gajing imjuki bon sin kiyat bakla bon sin kile hikam bakla sawanra gajing huri-hura haying kasem wara gajing sosi haying kasem kabang asuting dari tangi kata tentu iki kimi pa lada bidon sangut kikon napden sangut lese laimut kidai kikon ki pasta tam hapo ka kelas hapo ka yeng jupi armut lese kindai kikon ki bomla haka kwat asla soha wat le shiliang niki hampe pai kito kikon ki patlat haka kwat asla namara lada him sumari kikon kibom lebha dari maki kiban penjaumat ya kayeng nasen joki namar kata watso sarong banaki sangut lala laingot kidai kibab yotan first division arnut kiba shufel pudok kamut ya kito arnut hidai bakin belut ya kapor ka jompi ban kersan iki akren kang ya tak kedi namar balai kacing snen kacing kraw kade banwan nabi kokon samla kade kepercay bakajuk mentah kade gajuk kaba pihak suyele life is full of challenges kade banchu challenge nakawai ka challenge sakawai ka challenge akwa api bapin overcome bapin jam nakawai ka challenge bapin job nakawai ka challenge sakawai ka challenge hilayo ihi dekikmat na jom ta banyo kami aja makakam sarkar kalalong ka ba hadu ka ta habadon kapos baki advertise kapos pion tangkawai lagi hajar mon ki apply kapos namun sisi dang dan iwe ikentai bawan yang sobhai rak keren sesare kane ka kam bangar ulit interview ide na kami ka thanjungi ngogat na dili ki post kidan yang tangkawai kata kade ko sports na pat men ngom tangkawai tagalungod iba apply yung la tam hajar mod ngopet para bi leba kamdon meaning yang abang keren nama only the best will be selected. Kamdon meaning ladaron hajar mut ki candidate ngidon ngrup humut ki mele bo ejingke ngrup humut ki mele bara ngrup humut lada ki request yang tu minister wali pej pada sobha pej yang iwi candidate johan lamo namar balik ke pos ke tentang kawai
Pero om kumta kinjiet kumno. Kajinjiet kanwan, only the best will stand. Only the best will get the job. Hawa mare kampulit kibo ya kathong kapapide ban mare 1 kilometer hapo khatsan minit mentah halaga phimla ban mare phimpoi ha uto uriban hapo khatsan minit. I'm sorry, my dear. Only the best will stand. Kata-kata, life is full of challenges for you. What mood? But your first class first. Haka class 12. Finish your first class first. Haka graduate. Haka BA. Haka BSc. You still have to work harder. You still have to work more harder. Haka class 12, pihak pun hapdeng kispa. Dapoy hapo BA, pihak pun hapdeng ki hajar. Deyang ta, kintes ya kejing lang jompi, baik kejing start jompi. What will you contribute to your constituency? Kata kalong kejing keli kepangatwa. Bapin ra at po kadono jofi. Pin ai ayu yamda ka shnong jofi. Pin ai ayu yamda ka de constituency jofi. Kata ka long ka jingkali ka pamakwa bapin ra po kadono jofi. Hawa pimi na ri ko. De tan kata la pidon kum kata ka commitment. La pidon kum kata karai po kadono jofi. You will be somebody in life. Namar balay, nile kat kani kakam mata asli, bangi kwa bana pengkeu susu itu, bagi snem di banwan di nakwa banyu I, bapi nangwan biang hakane keju ke stage ban shim biang yaki kusnam, bat hadin kata ikwa epi bapin shakli, ya upat bat jong kane ke konstitusi, kata kadai ke jingtemu ke bangakwa banbuh majumpi. Bat hide ban ra ya kane kum ka thong ha ka musim jong pi ba anda piwan phai na ka jingpule jong pi pin contribute pin shakri ya upat ba jong kane ka constituency kulish bol ka benta jong kane ka jing ya long lang jong ni ka por ka long ka jing ai award ka jing pin ku burong ya ki kena school haka jing job junkie kata ka program for the facilitation of students 2022 kani kejupin ko burong nisno ban ong bagat nginong kiba don bok hadu kata bakaran kani ka seng kani ka Bangsa Constituency Welfare Organization ringkat ngasno tu ia ka jing kershan barat ma jungi MLA jungi HM champion pan kershan yaki bagi laban pendat ya kani ka program ya kani ka por ka kam kalong ka background ko malapan pao na iba bi I welcome speech ngai nam da don ke jing kershan kan mla ai ban penlong ya kani ka jing yalang kumta kani nismo ban ong ke tong ka dan lo namar habangi le e ka bahan lada omdan ba itu omdan ba patya omdan ba nyoko ni kata ke jing le jongi nisneu le no But kung taruh masuk orang ilang tiba danbot namar mapi ki kena school kiba pila tracy tom pila yoi ke jingcap ke badan burong patara kan susakut kum to kandan ba itu kandan ba recognize ya kata ke jingcap tapi masuk galung ai men siap dan penduk men siap penman ada kan ne ke jing itu ke recognition yang ke ke jingcap jampi kan belah ya bi mapi nang yo men siap bandang tracy tom shushu Ông tăng ye ki balai ben yo award ana ye kita ki bahasa dia jong hiru bagi la ben le ya ke bawah hatam ban le ya ke kabak khamharu de kum tangis no ban ben baw bagi long ki badan ba na ka bata ka organization bat kum ju ru na ka banta MLA badan burang jangi ba HM Shangriang na ka bata ka jingkrishan barat ba jangi na ka bata ka ni ka program that's how ban hot if you para but let's give a round of
achievers, the students. Come on, let's give a round of applause for the achievers and a round of applause for the organization and for HM Shangliang for making this program possible. Thì cái này mong cần sai đến xiêm, giờ kita tiba syadian lu, bagi nang le pa bat kam baru. English Honours 2022. Was secured 10th position in the 6th semester Bachelor of Arts in Music examinations 2022. Next, Ban Sindor Khashandi Napok Shnong Mong Sindra Ban Takum Kajumpat Juna College. Genevieve of St. Anthony's College. From Sonatola Village, Iblaya, a first class in Bachelor of Commerce from Lady College, Shillong. Cordalin Shisha Kadosan of Opulence of South Village, Iblaya, a first class in Bachelor of Commerce, Bachelor of Technology from Northeastern Hill University, Shillong. Like South Village, Iblaya, a first class a Bachelor of Commerce. Chansi Shamprian na Mount Abiyo Village, Iblaya, a first class. Number Iblaya, a first class a Bachelor of Science na po St. Ed. Bandi lang long siya na po pong. Bye-bye. So Muhammad Aisha Patina with the Arts na po Lady College, Shillong. One soap yang lindo na po Mauran kang Pele. Catherine Jules Yumli na po Bachelor of Arts na po Housing Christian College, Mona. But you may want to hold lindo na Shillong player.
ku dapati na 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 mengkabulkan hajan joki haji kita ya nuntuni haji berkata yubibatnya bayo jinati sisa nasya dah harap sampai kita sedang itu kok kursi jingi bazai hati juga ngakaya biru kisah dai apa sisa kita maka hati dai marisham Alingin johan yung kasi Matutapsiki ko dumati Wala dalan ka siya Magkanabahay ko Yajin mo din pagka Jumha